Kadua panda kardom pajirlo nilija semet pini hithom alam pensi ladak press iklembang putu manang hai lo isialam the banke non hebjong nili Guwahati High Court long PIL kipidam lasolong state government lapen union government atum SIU 1 apu thakkan nili case long people lapen SIU long kedua thing piposi pederwaret ma piposi nangtuna chitrun jamma piposi nangtuna purunma pupen non pinipen apke theklong mang lahelo alang litum aji include pen 2019 along lampen 18 along lampen ke change labang so constitution amendment alam thia bang alang tum puthop non che othu labang so ka che order long ka phiri meme ejha alam thidu ko alam thidu ko sita nilije semet the thomalam sipini dardak panang pachini po alap kama tha bang lailo isialam bang lailo je thongke pen sit bang thongke pen thokke ante bat pu polam dulu Hokepe bat posita la thongkepen anpara kape baji asit mokha banke territorial council pusamen do posita la dakape baji aphai banke inkoi dolang la inkoi asit banke unreserved seat si biko lage 6 schedule a spirit against 6 schedule longke non open বা non reserve পাসিত banke 6 schedule along kedo aronsi abe lai selam lo hinialam banke kechi kebe mate non tribal atuma fan ladak arait kitipon nangji special protection protected class pu ejak non tribal to man kibi ponji pu labangso proposal state government pen kibi election ha village council am ta thurlong at nangi pu state government pen proposal kipi labangta 6 rule a spirit against lo lapen isia bang dolang Assam government tum ako isia proposal kipi tu dolang lagela hello je state government pen union government atum kopene a project dengi kopene scheme dengi plurante laso scheme laso project amokha ke claim ji adim along le abang aja kong bangke Karbiang autonomous council ba autonomous territorial council kaldaji la soja kong bang state government on donai pu la thethom je semet ka phiri meme isi longle pu thaklo nonili thanba longle phelang 6 schedule council long pen along tum jakong ke ponji pu kamatha chinia bangke non tribal amuni tomfan special protection kipiji pu kamatha lapen ke thom bangke seat bang unreserved mane open category ke salam ni kamatha la ke thom bangta akapre do lang akapre aso sa pene aso gari lo hala ita ke thesai de sita niligam jongjung kamatha bangke most important alam the pun niligam tha bangke la ke thom lo la ke thom jong sita implement de loplong te il tuma sexidul bangke ki phupji angring do lasi laso a proposal laso draft diploma draft constitution amendment 125th draft diploma constitution amendment abil la pu thaka banke nili hin pen jongjung pen banke nili ham khelo athema 6 schedule lo banke seat mokha ke open category po banke kedo banke 6 schedule aron hobe ate 6 schedule pukipi banke lage tribal autonomy is special protection special constitutional protection laso abar sai pena lasi ladake open category seat banke da kedo banke laga aron hobe lapen hinialam the bang ta lalo je longli phela alam the putha ka bangta ladak banke longli phela putha ka bangta 6 schedule arlo kedo longli phelange open ba state government ari jeng pidet ba anu kaprek authority kaprek dak peru sudah program ta 6 schedule
spirit against lo lapen isi bang nili puji bang lain non tribal a tuang phan bang ke 6 schedule long bang ke by any means ladake special protection abang ke biune ate 6 schedule long itu inglong asura khai tuang phan kerai komji phan 6 schedule lasi ladake council election ha council election lo assembly election lo ba lok sabha election lo ba pu abder se ta pene town committee election ta ho pene cooperative election ta pu chatta election ongstame non tribal to participation banke ladak banke open category ke bilong le lapen ke do anasita total asit si result nangki pusi nili kachini lasi pini nang le tu matropen nili karbiang marat kaduk ko ya pam chuning ni ha mang laelo Constitution Amendment 1 po UPDS pen DSD ke sign agreement na bangta isi akan ton ba isi kijut bang po la bang ningarong lam lo te bontu pis tame karbiang lo arat karbiang lo organization doan karbiang lo party doan kadu go ke chelang do nanya bang la helo je ili tum 6 sidul la bang so a spirit bang kapana hok heda je apana bang ke anutin abang phuta ke claim do nai ke chelang nai ke chesong do nai ke chiki do nai ar pu bang ke kadu go dolo laso ke chuni ri je apana bang si nilije samet pini nang le tum ar kadu go aphan ladak an nangar ni nang thu mi lo MOS2 apa tak ada MOS2 long lamdom de tok aku dak ketok content sit ke unreserved mate anu prekta seperti dun lo kita men non bang 125 constitution amendment along bang ke 20 attack dokok ta hai sila so puthak ke kwan chok ma chok te mana bang kan la chok chilo nilimu pada pulo mati 6 sidul ke particular isi area tribal tumba kedo area kan hala so area kedo tribal to man lage constitutional isi safeguard special provision lagi lasi ladake open a category sit banke kedo masi do ne 6 sidul spirit against lo jong si ladak open category do bok lapen nili thegong bang laheno state government hin pana banke ladak Karbi Anglong lapen Dima Hasau autonomous district sini long pa laso 6 sidul la district ini apa 6 sidul ki pen isi kuploma normal isi district general isi district ke selamnya pasi state government hin pen jesemet kabori pon banke nili ke long laso posi laso abang geno polam pesi nili nonta laso press conference mal tu hamanga hala tangka ke 280 kali jong si non nili draft proposal bang theglong lo draft proposal theglong bang ke actually la article 280 bang ke jesemera bang ke lake gram panchayati ras long si tangka kabara adim bujesna 60 long el 275 article do la 275 article pensi la hai tangka ma adu bang ta 60 long bang nang pimo sita non jong si hala so constitution amend that amat 60 long ta pedona ang kwa bangno si doko kote lagi kaluk sono be kaluk mane hala 280 constitution si amendment mana ya hata amendment man penyo si 60 long tra so provision pedona ang kun si pulo prote 60 long bang na hoke nah hale kali lagi chok chelo nilimu bata pulo je non tribal nili particular akhaimen pupidat lage mane non tribal amuni tongfan 6 sidul long laso special protection a provision jong se dokoglo pulonte lage 6 sidul ki kilo ate non tribal protection se dorong pulonte tribal protection na logo tribal protection so vede po lapen lasi state government to mili pulo state government to ke 6 sidul mate autonomous laso region banke ki free apansi state government non kitu bom asama government to banke laga bogi ba aji include kan ni la bansi teklo basik laga kana hok theu ko laga non ye isia non tribal tum bhan isinang yok laso bang teklong lok 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 ta mo akapre ka ara khai tum akapre ka community to bang ta akapre ka lam kaninge akapre ka dharmo ki rim tum ta nitum manta nai kus kadu beta hai ultimately ke 6 sidul pudak a 6 sidul saveret ko special protection saveret ko constitutional safeguard ko si tribal bomang mage avedet ko suru non isi current situation la no asok en tipo la articles kali nili pulu mati
Article 280 bangke lage jasemet kimin ke keceng kimin ke panchayati rasta gram panchayat tumansi ladak pen tangka bangke ke thak laswa provision si ladak do lasi niri pu bangla hello jong si article 280 bang isi amendment wande amat 60 long yang spiru tucok laso tanga ke manonga abar saya bangta pulote lage 60 fan kana hobe niri chini bangke ampen article 75 bang originally lo hada pasi langgong mude isi hormu contradiction kudang lo contradiction itu bangke jai kathar hai bangta pulo je panchayati raj bangke hada ke panchayat musi irlo itu nong servan ke pule irde sachok laso hormo bang nong laso draft proposal nong reflect article 280 bang elemental hai bang pulo laso hormo bang da halaso draft proposal nong reflect ande nilige kajuye nilige kachini kang tu mang la hello nilige chini yang tung tu mang la hello nale tung pasar jule je latum bang ini ta laso draft proposal alam aprang pen jingki chedon ep tong ke ratan kan nurat kan kapa manghu ye phamong la halam ni jot la sola man sidon ne bang ko mati athe jongsi hala gram panchayat bang edi 243 article bang yongsi mane amendment wan vedat amat ladak si amendment la chot amat dak gram panchayat ating servan cap yongsi wan dat lo pod lage direct panchayat hormus nang chok lalu pun 60 pun effect ko lasi 60 article 243 m kolong nangli tum lango te theklong ji je article 243 isi ba choosing budget apart ta 60 long bangke implement une lapen ladaka administration bangke ke doye bangke article 244 administration sudah tahun 60 administration itu lason mati lasi aku hala article 280 bangta jong si amendment van vede ramat ladak direct hala so 280 pen kar belong ta fan van long puyong si van det long de hala manta general district ban det program panchayat son man det sita jong si constitution bang amendment van det ramat 60 long si lahaya 280 long ta 60 ta hanglong ba article 243 long manta 60 tong ban lahelo provision puyong si dokok pure chawi aki sungo de sita nona tenge bang klote hala haida ka state government ka bori lo 60 ki chi fan lasopen kete nai ka pheri min nai bangke lalo seat bang open ki kesalam bangke lage most dangerous 60 la provision longke open a category consciency ke dosi ne open category asit ke dosi ne la isilo isi bang longle right bang state government to nang chi kudun tuji pu kabori la bangta by any means ilitum ki koya kam ave pinlo athila bangta 60 la speed against penako lapen non tribal atuma fan special protection donani polan therangta 60 lo mangala so provision bangke kidusi do ni ako laha dokok lo non tribal protection no si kupina special class kupina protected class pujo si dokok lo pulangte ladak bang 60 lo bangke niligi chinia teng bangke 60 lo sikali depo ta solmu bangke general district man depo general administration ha piltela indian constitution